Abu ini Rabbi gabro darra isarra kabu. Kafida. Ayakana jadi kada imaka Rabbi alanateni. Akalla ya libadi. Abu ini Rabbi gabro darra isarra kabu. Kafida. Abu Rabbi malim nume. Yebisada. Rabbi nume. Akaza gabbarume. ولا نشرك به شيئا Abu kau anta tajarat jarasifne. والدليل قوله تعالى Kan ayat Rabbi alanateti. في سورة الزاريات Surah Zariyat keesatti. وما خلقت الجن Abu ani wahinum ne jabo jinnira. والإنس Insinne. إلا ليعبدون Abu kana gabbarani male jabo. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Abu ergamara ramani ajiratu ergamani jede. أكلا يا لعبادي Abu ini Rabbi Abu gabrotan iragabu. أن يعبده Abu ati sagabbaruda. ولا يشركوا به Abu شيئا anta kalle sakinte surabuda. متفق عليه Irrawali galani. سؤال Nabi. ما هي العبادة Abu ibadah ada cumali. جواب Gebisada. العبادة Ibadah ada jajudi. اسم Ilmun cubo makali yebo. جامع Walitti qabatu taate. لما يحب الله Waan Rabbiin jaallatu. من الأقوال Yaabo dala mina agwake. من الأقوال Yaabo jecharraa jeebo. والأفعال Yaabo dalagarrahe. والدعاء Akka du'aaye faada. والصلاة Akka salaataa faada. والذبح Akka qalmaa faada. Waan kana وغيرها malee jiru. قال الله تعالى Rabbiin alaanaa ta'eni jee. قل Qul jee yaa Muhammad. إن صلاتي Salaanni biyyallee. ونسكي Yaabo qalmiti diyyallee. ومحياي Jiruun diyyallee. ومماتي Duudi diyyallee. لله رب Rabbuma العالمين alamaatiif jedhii jennu. نسكه Yaaboo qalmee juunsanii. ذبحي Takka gorrooti jee إلى gaabo. Yaaboo وعناتي beeyla darraayi. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقرب Waa hindi haatu jeebo. إلى العباد إلى عبدي Yaaboo gabrichee. بشيء Waa'ee takkaanii. أحب إليه Seerra jaalatamtuu taaneeni. مما افترض Yaaboo waan Rabbiin dirqama godhe malee. عليه Isarratti. حديث القدسي Yaaboo hadiisa Rabbiirraa odeeffamee jira. رواه البخاري Bukaarii keessatti. سؤال Achitti egaa.